Ndizera ko mumeze neza cyane mwese mudukurikira ku muyoboro wacu wa YouTube witwa Iragwa Info, wa mwanya mwiza tuba tubazaniye zimwe mu nkuru zikakaye ziri kugenda zivugwa hano mu mikino ndetse no mu banyamakuru b'imikino cyane cyane hano mu Rwanda. Ndagushimiye cyane wewe wakoze subscribe, uri umuntu w'agaciro cyane kuri twebwe. Nimba nawe utarakora subscribe, ni by'ingenzi cyane kuyikanda maze nawe ukiyunga ku muryango w'abakoze subscribe kuri Iragwa Info. Akanya nkeza nk'aka rero reka noneho dutangire inkuru yacu kabisa iri kugenda izamuka hano muri siporo yo mu Rwanda. No munyamakuru wamenyekanye cyane na n'ubu ukimenyekana bamwita Sam Karenzi. Uyu Sam Karenzi rero ngo bimeze bite? Biravugwa ko uyu nguyu ashobora gukurikiranwa na zimwe mu nkiko za hano mu Rwanda. Arashinjwa iki? Nibyo tugiye kureba muri iki kiganiro cyacu ndetse n'ibiri kugenda bivugwa ku nkuru z'uyu munyamakuru. Reka tubihere mu mizi, duhere ubwo uyu munyamakuru yageraga kuri Fine FM. Uyu munyamakuru agera kuri Fine FM aje kugeza igihe kigura n'igurisha ry'abakinnyi hano mu Rwanda. Uyu akajya ahorana amakuru yitwa ayo mu cyumba kibanga, abantu bakavuga ati ese uyu mugabo aya makuru y'indani ameze gutya ayakura hehe? Byaje gukomeza byibazwaho na benshi kugeza ubwo we ubwe yivugiraga inkuru yo kujya kuzana umwe mu bakinnyi ba APR. Yazanye umudefanseri witwa Alius Wane yamukuye mu gihugu cya Senegal. Uyu mu nkuru ye ubwe yitangarije yavuze ko agiye kuzana uyu mukinnyi mu gihugu cya Senegal abisabwe n'umwe mu manager bari bazaniye uyu mukinnyi ikipe ya APR FC. Ibi yabivuze nyuma yuko uwitwa Mucyo Anta wakoraga kuri Radio 10 mw'icyo gihe yari amaze kuvuga ko Sam Karenzi nawe ari mu bantu baguriye abakinnyi ikipe ya APR FC, ariko uyu Sam Karenzi akaza kugenda abihakana avuga ko ataguriye abakinnyi ikipe ya APR FC. Byaje gukomeza kugeza ubwo uwitwa Rikari Ishimwe bakoranaga kuri Fine FM yitwaga umwe mu bapampe baguriye abakinnyi ikipe ya APR FC kuko yagaragaraga muri amwe mu mafoto bifotoranyije. Nyamara uyu Sam Karenzi utaragaragaraga muri aya mafoto, abantu nta numwe wigeze amukeka cyangwa ngo avuge ko nawe ari mu bapampe. Byaje kugenda bite kugira ngo bijye hanze bene aka kageni? Mu kiganiro yanyujije kuri YouTube bamwita Kalisa Bruno Taifa, erere mu gihugu cya Amerika, azwiho kuba ari umukunzi ndetse akaba n'umufana w'ikipe ya APR FC ndetse kandi akaba muri bamwe batangaza inkuru zitaramenyekana, icyo bita breaking news. Yaje kuvuga ko atazi ikintu ari gupfa n'uwitwa Sam Karenzi muri iyi minsi kuko batameranye neza, niko kuhita amena icyo bita umuceri. Avuga ko uyu Sam Karenzi nawe ari umwe mu bapampe bakuru, avuga na zimwe mu ngero z'abakinnyi uyu nguyu yagiye agura. Yavuze uwitwa Alius Wane, avuga abakinnyi bagiye bafropinga nka Apam Asongwe Abemol, uyu nguyu yagiye ahombera ikipe ya APR FC. Avuga abakinnyi nk'aba Shaibuba, avuga nk'abakinnyi nk'aba Cheidebere. Ntago yavuze abo gusa mu ikipe ya APR FC, ahubwo yikojeje no mu ikipe ya Lyon Sport. Atanga zimwe mu ngero z'abakinnyi bagiye bafropinga nyamara ari uyu munyamakuru wabazanye. Aravuga ati ese kuki ntigeze njya hanze mbere hose ngo mbivuge? Ati ahubwo ntago nzi ikindi kintu rwose naba ndi gupfa n'uyu muvandimwe witwa Sam Karenzi. Ibi ngibi bije nyuma yuko uyu nguyu ashinze radio yitwa SKFM ivugira ku murongo wa 93.9. Biravugwa ko ari amwe mu mafaranga yakuye mu ikipe ya APR FC mu gihe cya recruitment. Uti ese ibyo gufungwa byaba byaje bite? Ibi byo gufungwa rero, amakuru yandi ari kugenda avugwa, biravuga ko iyi kipe APR FC bitazarangirira ahangaha, ahubwo igiye gukurikirana abitwa abapampe. Ni nyuma yo gusohora agera kuri miliyari y'amafaranga y'u Rwanda yo kugura abakinnyi, nyamara aya mafaranga yaje kuba akoreshwa nabi. Amafaranga yaje kuba atangwa ku bakinnyi siyo yari yatanzwe. Bivuga ko bari agera kuri miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda, amafaranga bari batanze yo kugura abakinnyi, maze ubundi ikipe ya APR FC ikaza kuba ipfunyikirwa bamwe mu bakinnyi rwose batazagira
icyo bayimarira. Biravugwa ko rero ko haraza gukurikiraho zimwe mu nzira z'urukiko kabisa, bakitabaza inkiko aya mafaranga mu gihe yaba atagaruwe. Bikavuga ko uyu nguyu witwa Sam Karenzi ari ku ruhembe rw'abo ngabo bazakurikiranwa kuba barariye aya mafaranga y'ibijyanye na recruitment y'ikipe ya APR FC. Twebwe icyo tugiye gukora ni ukubitega amaso tukareba ngo ese bizarangira bite, uyu Sam Karenzi araza kuba akurikiranwa cyangwa ntago aza kuba akurikiranwa n'umwere. Sam Karenzi mu kwiregura kuri ibi rero bamuvuga, yaje kuba yemera ati aba bakinnyi bose bakinira amakipe yose mu Rwanda ninjye wabaguze. Yavuze ko adashobora kwiyangaja mu ntambara atazarwana zo gusubizanya n'uwitwa Taifati, kuko ngira weakness iyo ngiye mu kintu ntago mbasha kwigarura. Rero nuko yaje kuba asubiza uwitwa Ishimwe Rikari bakorana mu kiganiro cyitwa Urukiko rw'Ikirenga kuri radio yitwa SKFM. Wari umubajije icyo kibazo ati ese uri tayari gusubiza? Aramubwira ati ngiye ntago ndi tayari gusubiza. Yiba yita Iragwa Info. Iyo niyo nkuru twari twaguteguriye kuri uyu munsi. Nimba utarakora subscribe kandi subscribe, tujye tubana buri munsi. Urakoze.